Aro nui ana a Bailey Mackie, te kai whakahaere hō o marae. Ki te whakapiki aki i te kōrero tia o te reo Māori i runga i te hōtaka, ka rewa ana te kaupapa hei te tau hou. I kōrero motuhake a Bailey Mackie kia kere ama right i te rānei. Ko ia nei te kai whakahaere hou o marae. Kua rite koe mo te... Tipu au e mātakitaki ana i a marae i ngā ato o te rātapu. I nānei koe riro i au te honore nui. O ngā kaitono e toru i tohu a te pakihi a Mackie a Pango Productions, i tērā wiki whai muri i tā te reo tātaki whakarere i te tari Māori. Karau pirangi kia mahi ngā kaupapa ka tare e tahi atu ki au nei, pai ki atu te hiki i ngā kaupapa nui rawa. Ko te kaumātoru tau a Mackie e mahi ana i te ao pāpāho, e mohio tia ana mo ngā hōtaka pērā i te GC, Happy Hour, me Kapahaka Kids, heoi i tīmata ke ia i te karere. Ko ngā tau kua hori, ngā kaupapa kua oti i au, tērā āhuatanga kai roto tonu i au. E a te hia ana Mackie mo te kuare ona ki te taha kawe kōrero, engari e taunaki hia ana ia e te rangatira o marae, he tipua o te ao pāpāho Māori. He tamai te pakari, he tamai te koputa ki te whaiwhai hare nā huatanga i te mahi wenei tū mo kaupapa no reira kai ai te kaha. I tēnei wae whakaero ana a Mackie i te hōtaka tōna tikanga ka tīmata hei te pepuere e tū mai nei. Tino hua kai roto i ngā kaimahi, kai te aro au ki a rātau, ko kōrero au ki a rātau i te wiki kua taha ake nei. E ai ki te pai arua te reo tātaki, me pupuri e te pakihi hou etahi o ngā kaimahi o te wānei. Ko ai rānei ka ora kāinga rua, hei ngā rangi tata nei, ka kite, kere ama right, te karere.